Ngasigi thormasigi ahan bada akoin wahang amaka hangjagani hangjari bo wahang asigi second kun fawgi manungda kumbirkada bani loinana hariba si ahan ba ngasigi thamjari bo wahang asi thamjari ngasigi wahang asi chumna kumbirkpa singi manungda ihanan ba fastest aduda akoin call tokjagadori bani akoigi number 9077282001 hariba number sida domna second kun fawgi manungda adomna kumbiraga hariba se answer pibirkada bani So, ngasigi ahanba live quiz asigi wahang hangjari. Who was the first non-Congress Prime Minister in independent modern India's history? Non-Congress Prime Minister in independent modern India ki history asida oikiba adugi maming kanano. So, second kun pizari. Maraksida amuktanga wahang siningsingjage. Who was the first non-Congress Prime Minister in independent modern Indian history? Hauzik second kun sujare loinana makha tabadi dum khumbirak ko kesu kaiba leite adubo ahan ba tanabani na fastest da ekoi call tongnana na bagidama same sajare so ngasigi hangsaki ba question asigi achumba pakhum Moraji Desai tonga tonga singna magi khumnarli ba singa sida achumba do oibibre yengbiyo fastest oigra ka su khoina hangjari bo hanga sida chumam da ba taragadi adongi khumbi ki ba fastest oibagi kana ba du leiroi doribani so ngasigi hangjakiba wahang aduda miyamna puning changbiraga khombirakliba sing kanana fastest oi haibadu yengminasi loinana hangjakiba wahang ase who was the first non-Congress Prime Minister in independent modern India's history? The right answer is Moraji Desai. So kanana ihan hana khombiri haibadu yengminasi. Hauzi Pogi fastest Koina Hangzaki Bohang Asida Kumbirakli Basimio Kungamarina Kumbire Aduga Yaminasi Maming Ahan Basikanano Haiba Ihanana Pakum Pibirakpa Asigi Manunda Quaiki Chumna Ihanana Pibirakpasti Mamang the Sodum Pankraba Aduga Quigi Asida Kunkiba Mio Amanahana fastest Ubire Tamizur Rahman ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅꯝꯖꯕ ꯂꯩꯖꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯟꯁꯔꯂꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯪꯕꯗꯤ 990 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯐꯥꯁꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯁꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯤ ꯂꯥꯟꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯁꯇꯦꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯥꯁꯇꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ Tamizur Rahman so Tamizur Rahmanda ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯕꯨꯗꯤ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨꯗꯃꯛ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯁꯣ Tamizur Rahman ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯜꯂꯣ Tamizur ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ once again ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯁꯇꯦꯁ ꯐꯤꯡꯒꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯀ꯭ꯋꯤꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯃꯉꯥ ꯍꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣꯝ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Tamizur ꯑꯗꯨꯒ Tamizur ngасigi wahang ahanba hangjage ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯪꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯕꯅꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯪ Who founded Pala Empire? Pala Empire kanana founded puthoklamagi Rashtrakuta Tamizur sorry ko ahan bo wahang sima ngamdre anyway wahang mari leiri adongi mafamda hangadaba amamo hangjarake kanana Muslim League haribase karamba sokta sokatang habiro Muslim League ase karamba matamda karamba sokta puthokibage 1906
1906. Yes, the right answer is 1906. 1906 ta Muslim League was established. Ngasigi ahanba wahang akoigi mga hangjagadaba wahang ama chungkhre. So ahum suba wahang amuk hangjari. Muhammad Ghori amadi Prithviraj Chauhan makhoi ani na thengnakiba battle adugi maming kari kaubage? Battle of Tehran. Battle of Tehran. Yes, the right answer is Battle of Tehran. So Muhammad Ghori amadi Prithviraj Chauhan ani na thengnakiba siguma lanpham se Battle of Tehran. So wahang ahum hangjabada wahang ani hauji pawgi oina jumle. Wahang amagamu laksari wahang mari subo wahang. Who appoint the Chief Justice of Supreme Court? Supreme Court ki Chief Justice se kanana appoint tobge? President of India. President of India. Yes, the right answer is President. So, hauji pawgi wahang mari fawbada adom na wahang ahum chumle. Wahang amalan kre. So, the last question is for you. Amuk sem sabiu. Sana kono badi ke malak chage? Yamna lu hanjaroi. National Stadium se India ki karam mafam dali bagi? Question of the Biro. National Stadium India ki karam mafam dali bagi? Lamaming do habiro lore? Delhi. Delhi. But the answer is wrong. In Mumbai. So, wahang hangjari basigi ngasigi wahang mga hangjabada Tamizur na wahang ahum sumle. But Tamizur koi soidna makya domda karigumba wahang ahum dagi hena kumbangam dabalak lagadi amuk hana domda laksagi. Thank you for joining. Mathangi second fastest na mulaksagi. Tamizur giheng mathang da chumli basi kanano chumna haibirakli basi kana oramaya mayam guest tobio hana degi quiz ki thorom sida aduma kumbamioi amakhakni. Yes, Sajida. Sajida sumamang da koi ki thorom sida yaukre do mahaki wahang kumbada khitang magi keno tokibani. So ngasi demu gemina si Sajida na ngasi gi hangjagador bo wahang manga asida matau karamna khumai haibido gemina si. So aikogi number 9077282001 da khumbirakpa ngasi fastest singoduni. So Sajida da call tokjari. Hello. Hello Sajida. Good afternoon, sir. Good afternoon. Amuk hana taram na ukjari haibadi adom hana sumawang da masi fastest oikrabani aduga wahang adom da hangjakibada adom na wahang kar khumbang ngom kidabadi hai tare ni ko adu tokibani adu anyway ngasigi ani suba ingasai question se khungi da yawi mayam na ngakpi gino question last ina dum khumjage na tobani maram di kaino hai kanda khoi wahang sing asi maybe amo hana halak pasu yai na khala kan khumjage da bani ngasai gi adubu hojik wahang ama mok khoi gi wahang manga mathang mathang khoi Sajida da hangna na gi da mok sem sajare. Sajida ready le birabra? Hi, sir. Okay, Sajida. The first question is, when Muhammad Ghori invaded India? When Muhammad Ghori invaded India? Sir, question is, sir. Question se Muhammad Ghori na aikogi invade India se invade tokibado AD kya dano? 1775 to 1776 AD. 17 hai ba? 1175 to 1176 AD. Okay, the first wahang si chumna kumbire Sajida. Aduga aikogi thorom si hai tare yari mokai yamuna tabiraga kitang thuna kumbina namagi damakta nolukchari ahan wahang hangkibda ahan bagi wahang chumme
ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ. The highest peak in South India is. South India ki highest peak adu karino. Highest peak in India, South India. Anamudi. Anaimudi ko. Anamudi in Western Ghats. Okay, the anisuba wahang asisu chumle sajida aduga aikoigi tharomasigi makhata ba amuk hangjari. Mathangi wahang asi science ki amuk laksage science ki wahang si laksage sajida same sabiyo. The maximum number of electrons on a principal cell is. Madagi formula do habiyo. The maximum number of electrons on a principal cell is. Pakung khajitang thuna kumbiyo. Twice n formula have sir. Yes, habiyo. Twice n square. Twice n square. Yes, the right answer is twice n square. So wahang ahum phawa hojik phawa da sajida na kumbiri. Thank you sajida. Wahang aniwali same sadun lebiyo. Mathang sport ki mulaksage yamna khangba adum yamna hena khangnar wafam ni aduga masi ju khangdab su yadabani. FIFA was founded in which country? FIFA was founded in which country? Karamba lebak tuno FIFA je founded torok pase. Sajida Russia sir. Sorry. In France. Confused. Sorry sir, France. Yes, the right answer is in France. Ado wang sila na mo hari ka mo yam mo chum na fa na mo hai bi rakibani. Ado thank you se pare ado mo ka mo wang magalak sige. Hadak ti khajitang lubo ma hangjalani maram di wang mari bhobodi ado mo china china khoi chum mang leiram ni na. So the last question is for you. How many members in the GST Council of India? How many members in the GST Council of India? Member masing ko sir. Yes. Khajitang thumbi thuna khumbira ka disajda nungai do ni maram di thorom sida question gar ka di hai tare. Okay. 33 members sir. Almost. The 5 question is correct. Yes, the right answer is 33. Yes. Adu thorom sida yamna nungai jare. Masigi wahang si manga mak hai tare adu mag sajida gi se dum loina chumna khume. Mamang the disappoint ro gi ba ning makai khibedo handak kisdagi chumna khumbirabani hai tare sajida. So we are proud of you. Ai khoi yamna nungai jai thorom sida dom na mapung phaba sigumba thorom si hena mapung phan bi basigi damak sajida. Kari faubi adongi wakhanda ngasi pangthok chariba thorom sing matang na diamond hona chariba sing matang da adongi wakhanda kari faubi ngasi diamond na sumaina program tawbi base yam nuai ai mamang da kitang pakhat pagi su kai ba su laiki ado gasi kitang tawthok chalo phauze isada. Yes. Khum khidabadugi mayam question soi kiba mayam dugi sada nungai ta haitare aduga khoisu yamna haitare sajida ai isamaki oina haitare I am 100% nongonda thajaraga haitare thoromsi da soidara makki khumakani haibagi aina thajaba lei maramdi kaigino haikanda diamond gi pangthok chariba quiz ki thorom sing da mamang di yaubiriba khoi gi chinau tamizur sungaire yamna dum pokhumsi yamna fastest khumgan mami sing manung da amani aduga khoi gi ichal sajida aduga mahaksu yamna sigum sida haitare yamna thawai yauba aduga yamna khungan mama khangni aduga wai ga mana kari gi no khumaktri segan haibagi aingonda dumitu da nungai khidaba amsu leiki adu sajida maya mangchida sajida gi qualification jam ta haidopio MSc Master in Biochemistry aduga B.Ed suloi jare Master in Biochemistry so MA ani si koi yam nungai jai so kaino haiganda Muslim gi koi kanglup ta meithei pangan gi leiriba koi gi pangan nupi haidare ne ko sigum da ichal ma khakna leisabi um khakna so larik lai sudi am thawai yor khan hona jabagi mami kha aina yam ngaling matam dagi adum taba ujai aduga ngasi gi mamang daga ketang nungai gi dab lerka so ngasi di nungai ram ni na haitare sajida so yam nungai jare sajida aduga sajida gi damak ta mayam puno ma koi streamer singna khubak ho ba khubi gani loina na thorom masi tabi riba singna su aikoi gi sandok chariba
थरोम असिगी मतेंगदा अदोमना सोइदनमकी सजिदागिदमक याई फमांगोल पिबियु अदु ngasigidamoktadi अखोगी लाइव क्विज मतंग असिदा लोसिनजबगी पुंगफम अदु योक्सलगने मथंगदा अमुक अखोगी थरोमदा अमुक पुदुना लाकपंग अम्बो जगे मरमदि अखोगी थरोमसिदा पुथोकपिरिबिसिंग असिगी इन्फोटेक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हारिबसने स्पॉन्सर तौबीदना मसिगी 500 रुपीस से थोरमसे दुम पिथाबिरकलिबनी लेट नाइट स्टोरी की टैलेंट की थोरमसे नोमगी लुपा चंगा पिथरकलिकना अखोगी डायमंड के सुगम थोरमसिदा मतेंग पांगबिरिबनी अदुगा दोस हु वांट टू डोनेट तौबीबा पामलगदी अखोगी थोरमसिदा यौबिरिबा सिंग मयाम पुनमन डोनेट तौबीगे हरसु ममांग निता कोनसंगुमना डोनेट तौबीगे हरगसु अखोगी थोरमसिदा डोनेट तौबीबा याई मरमदि मसे अखोइना सेल तानबनते थोरमसिदा यौबिरिबा सिंगदा हेना मदुगी अखोइना एप्रिशिएट तौनब अमदी डायमंड के सिगम थोरमसिन मियाम कानब खजिक्तंग पीननबगी होनजबदुनी थागचरी थैंक यू सजिदा अदुगा ngasiगी थोरमसि अदुंगी थमोइदा फौबिबदु अखोइदा शेयर तौबियु अखोइगी नंबर 9077220001 थोरमसिबु ताबिरिबसिंगसु ngasigidamoktadi SMS की इसै क्विज लोइनना थोरम लोइसिलकपदा थमजरिबा लाइव क्विज की थोरमसिगिदमक ताबिरिबसिंगबु जेम्स हेगुरजम नमकना खुरुमजरी